Ilitum Karbenglong a CM mate MLA Dr. Tuliram Ronghang alangli aning kemepen umrong solong tame karbia khaidu pikpu chini si hadak umrong solong karbi hemtun ki kimdam je phan chisik chedang lo lapen haladak humridam lo lapen haladak he karbi hemtun long tame vorengang hoike karbia tumpan ansipi potho bang phobak dujibo lapen dak ilitum karbing long tame hadak umrong so mate dimal so atum han tame dak chiri pholong lepek pusi chechakang lo lapen umrong so bang tame karbi hemton ki kimjia phan ke hadak tame chingki che than tang alo lapen non bang ke asai si ke claim thupo lasi isi ningkarong bang ke lapolo adak ilitum karbi khaitum dopik lapen hala tum hansi la bang so boreng ang hoi ke hemtun karbi hemtun long bang ke paklem pu ku bang ke ningarong piklo lasi Tuliram Ronghang kaningje alam nang litum arjuik tha. To speak a few minutes. Thank you so much for giving this opportunity. Honorable Chief Executive Members of the Dimasa Autonomous Council, is dynamic and energetic, and my colleagues, respected Devolan Golosa, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, respected Dr. Veteran, my colleagues, all MLAs, Srimati Rupali Lantastaji, Surjorong Bhar, Lumsing Teron, Nisoterang P, and my colleagues, all honorable EMs, MSc present here, and honorable Speaker, Dimasa Autonomous Council, Muhit Hujleji, and all honorable EMs, Dimasa Autonomous Council MSc, including board chairman, ladies and gentlemen, my dear friends. Kado attending a club and kadom jutai, kado. Iltum muhet and thanlo tebolal, dak iltum han Dimasa CM, iltum han longli dak nang pilo. Ilidak chuning rilo dak karbi hentun nangji. Thế cả biển long tên cái mà tung đang năn chui thì tung tung pik pik, ile to cái to cái thang thai về don ra bên ta ăn cái tampo, sila lahai mà ta xin ile tung, cả biển autonomous council pen, ching vai ching sai pen xin ile tung, dak long lê tung han nang pilo, chiri po, là cái Samsung India cái hai là alang lê, si alang lê, dak ri sil tung han nang pilo là si alang lê ये mà cái hai bana tum choro nang ji. अपन के हम लोग मेरे तरफ से कार्बिंगलों तरफ से जे हम लोग का मौका दिया है यहाँ पे उम्रांगसो में जमीन दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कार्बिंगलों ऑन बिहाफ ऑफ द कार्बिंगलों ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग देवला जी को हम लोग का धन्यवाद देता हूँ हम लोग का हर वजह रिचार्ज क्योंकि जमीन हम मांगा है फिर दे दिया एक हफ्ता के बाद में फिर जमीन दी दिए यहाँ पे 5 बीघा 1 बीघा 2 बीघा नहीं 5 बीघा हम आज वादा देके जाएगा हम भी कार्बिंगलों ऑटोनोमस काउंसिल तरफ से हमें दिमासा भवन के लिए डिफू में 5 बीघा हम भी दे देंगे गिव एंड टेक क्योंकि हम लोग का यूनिटी चाहिए हम लोग का यूनिटी चाहिए हम लोग एक साथ काम करेगा शांति के लिए काम करेगा डेवलपमेंट के लिए एक साथ काम करेगा हम लोग ऑटोनोमस स्टेट मांग रहा है एक साथ हम लोग काम करेगा इसीलिए हम लोग का कार्बी दिमासा यूनिटी हम लोग चाहिए नहीं चाहिए हम लोग का एक साथ काम करेगा हम तो असेंबली के बोल दिया है जे कार्बी आंगलोंग के लिए स्पेशल पैकेज के लिए हम लोग का 5,000 चाहिए साल में और दिमासा के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए साल में 2,000 करोड़ चाहिए नहीं चाहिए हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इलितुम खाए लसवा खाए बुलितुम चिपुनांग नेलो इलितुम अप्रांग इलितुम चारबो ओंग कार्बिंगलों इलितुम थेकलों लो कार्बी दिमासा कार्बी कुकिरिंगमा कार्बी lapen ke ring mana ka lai tum ka charu do tum theklong lo la sil tum dor apen nang po mohet CM de bola rakhai da than lo il tum thang chu bhong nang ne lo
ilum ning sipet kan ning tin sipet ta siltum dora pet siltum donang po lasi ning yelo nili nili dak pini dak na tum dak kedo umrang so kedo akar bi tum bani nili ninga krong ben jorolo lapen dak kar bi gon gela ke nang tum dak silang nang po lapen dak kedo tum ben sin tum dak borenga war saita 100% nang people nang to na tum da 100% dak kedo tum hasin nili yoda council pen dak night sukidar puno lapen ke dak day sukidar puno cook puno dak bang phobak do nangji bang phobang keba latame dak dimasa ke do akar bi tum si borenga war saita people bo busi nili lam chak pilo nili niye welo ado beda ninga krong ben chorusi uthot nili atom basi nili lam the kon kon kado Juro Parpiklo,